Men birinchi süйлөшмөбүздү эстеп кеттим. Баарыбыз Индия киносун көрүп чоңоюп отуруп эле. Индия сүйүүнүн өлкөсү деп коет го, Сүйүү, жүрөгүбүздө сүйүү болсун. Ата-энеге болгон сүйүү болсун. Элибизге, жерибизге болгон, мынакей балдарыбызга болгон сүйүү болсун, бактылуу кичинекей начитебиз айрып кетсин. Ушу бүгүн баарыбыз ушу кызыбызга жүзүбүздү, нурубузду чачып ушу Кудайдан тиленип турабыз. Кичинекей кызыбыз айрып кетсин деп бир кол чаап коюшун. Рахмат, алака чапкандарга Алла разы болсун. Кол чаппагандарды Кудай өзү кечирсин. Кол чапкандар кредиттен кутулсун. Кол чаппагандар дагы кредит алсын. Ben çağıtamıyorum. Рахмат, сүйүү деген эмне? Урматтуу окуучулар, сүйүү деген эмне деп мугалимден сурайбыз. Жакшылап билип алгыла, бүгүн көтө турган темабыз сүйүү. Балдар, сүйүү деген бул зататош. Ким эмне деген суроого жооп берип турган нерсенин бардыгы зататош. Сүйүү эмне деген суроого жооп берип турат. Балдар, сүйүү 5 эле тамгадан турат. С, Ü, Ый, анан 2 Ü. Эгерде биз ошол сүйүү деген сөздү чечмелей турган болсо, биринчи С деген тамгасы сүйүү дегенди билдирет. 2 адамдын сүйүүсү. Экинчи Ü деген тамга экөө кетишкеле сүйүшүп жүрө бербей, эмне кылыш керек? Үйлөнүш керек. Үйлөнүү деген. Ал эми үчүнчү Ый деген тамга экөө үйлөнгөндөн кийин не болот? Ыйлап сыктап жашай баштайт. Жашоо. Андан кийинки Ü деген тамга экөө үйлөнгөндөн кийин жашай баштагандан кийин үстүнө үй керек, үй салыш керек. Же үй сатып алыш керек, же гиктен үй алыш керек. Анан акыркы Ü ошол үйдүн ичине үй иш керек. Ошентип сүйүү чечмелер. Düşündüğünüz bağlar, evki konflikte surayın, çok bilesiniz. Ama yani bu suyu degen uşunday bolatırken suyu buna ilgerten kırmızı el aytat et ağlayın. Suyu karı jaşka karabaydı deydi. Suyu buna cebin alış jakınına karabaydı deydi. Buna Kudayın kutkılsın buna ki, Argaysı oblastan buna ki, Batkenmenen, Göl Kudavut, Narın menen, Talas, Roş menen, Çüy Kudavut aralaşır öyle. Kudayın kutkılsın Kudavut atalsa, suyu cebin alış jakınına karabaydı. Anan suyu ulutuna da karabaydı. Kuday kutkılsın buna Kırgızistanımızda 90'dan aşık ulut yaşaydı eкен. Oşo başka mamleketler taң eken. Kırgızistan degen mamlekette 90'dan aşık ulut yaşaydı dağı uşunçalık ынтымактуу жашашат экенди. Себеби алар менен биз кыз алып, алардан кыз алып, кыз узатып, келин алып, куда сөөк болуп аралашып жашайт экенбиз. Мына бир жигит бар экен, үйлөнбөй эле жүрөт дейт, азыр мына жаштарды карагыла. Ой, балам үйлөнчү десе, жүрүшөт, 30'dan өтүп барам үйлөнүп атышат, erkek falan neyle eкен al эми. Ал бул кыздыкы эме болот экен да. Ай кызым бөгөт кийчи деп айта албайт экенсиң. Кудайдан тиле, о кызым ушуну сүйгөнүн таап, бактылуу болсун экен деп тилейт экенсиң. Мына бир жигит бар экен, аял албай эле жүрөт дейт, атасы күндө урушат дейт. Ай балам, аял алсаң болот десе, баласы айтат, ата, кимди алам? Ой, мен кайда билем, алып кел. Үйгөн алып кел балам, мен даярбыз. Биз даярбыз десе, баягы жигит жумушка барган сайын ушу кызды караштырып, ар жак бер жакты карап жүрөт дейт машинеси менен. Анан күндө бир жерден өтөт экен, жолдун жээгинде бир чоң талаа бар экен. Ошол жерде бир кыз эле эртеден кечке ошол жерде бирдеме отоп, кайрып отургузуп, эле жүрөт дейт. Ушул кыз эмгекчи кыз экен. Ушул мени багат. Ушуну алайын дейт да, ушу менен бир таанышайынчы деп жанына басып барып, ай чоң кыз, мен сени жактырып калдым, кел таанышып алалы. Atın kim dese ki kız dep koyuyordu turat değil. Görse bayağı kız dungan eken. Kırgızca düşünbeydi. Tüy bu emneden suyun bilgizem de iskussonun tili büyük emesti koy. Men buğa ırmenen bilgizem suyun de büyüğüne barıp 4 saat ır çıkarıp oşo ırga oğon jaratıp ырын аккордеонго салып, эртеси ырын таатыкча даярданып алып,
Bayağı kız piyasa top çizmen жерге basıp barıp, seriyazlı stойканы alıp, Дуңаңызға митіп қырғыз жігіттерді отады дейді. Дуңған қызы сен болсаң, қырғыз бір жігіт мен болсаң, көңілдер тура келішсең, өмір бойы бір болсаң, өмір бойы бір болсаң. Деп оперный үйменен ырым бүтірсе, дуңғаңызда қиын екен дейді. Кешке жігітті қарап тұрып, решке атқа бұрбаған, қойнынан бір қомызоңданған бір демесін суырып шыға қалып, қырғыз жігіттің маңдайына тұра қалып, мектеп жауап беріп атады. Жөн жауап бермей, өзінің ұлттық биін да билеп атады дейді. Belki baylarız Çusan yaydayız Fınçozanı baylarız Çin gönlünün var bolsa Çesin noktayı caynayız Çin gönlünün var bolsa Çesin noktayı caynayız Caynayız ay caynayız Yaşayırız ay yaşayırız Cırgayırız ay cırgayırız Bundan iki kupletlerden tavşu alıp, bugünkü günde bana Çerkez Aytmatov prospektindeki Nomuruzov uyda baktığını yaşap atalım. Andıktan bardın arzularımızlarga çiğ var. Elde